Kasang hinyo tribute council deng yai salke HYC hapo kejinglam ubai presiden samla sundar sik lengkoi haka khat atrik benai benreu aja punreu kali jurip ya kejing pentrai kam ya ka Surok Mawlaingut-Lawmei kebelamang hakadol Klur nduflak tengka ka jingla jurip juga seng kalong hadin bayo pediang ya kejing ujol nagi babun halo kejing pentrai ya kanigi Surok kebom simlalong katkum ka kebelamang daga Surok kaseng kelakam balalap ia kinala bagi Kynroh om simlasna katkum ke jengmang pisah katkum jingtip balalap lembaga RTI kaseng kelak ong ba lamang berpentrei reutli Kynroh kebelamang hadu a pun reu poin kendai pun reu lak hendai kaseng kelap baya Kynroh la pentrei Tang Kawei susu kelap tu balamang berpentrei ia kanala hasil ter jongkan ke Surok kebajrong san kilometer hendai kaseng kelap ba om simla pentrei setia ia kanala ru katkum bejingti bayo lembaga TI kaseng ka ong balap balamang ya kejingti kendeu Henry haba jurip kam simladon kanu kadakti kendeu hol kani na kalyang ka HYC ding yai ke kadawa na kapudi mau plang division ban pentre yik tek Surok katkum ke jingmang na estimate bat kelapan jing pensyairu halo ke jing pentre katkum ke estimate belabu lada kapudi mau plang kam simla pentre kumbalap mang kasengkan sayai biteng ban budden halogani Nakaling jungi kum ka New Tribute Council HWC ding ye circle man hagi ni penai ki baladep ngilayo ban jurip ya Kawei ka Surok bala pentre yang ni hapo dong jungi kebasan kilometer nang tai na kasnong Mawlaingut syadu sya Lawmei te ha jing pe ke jungi kum HWC ngi ka don ke jing bombit bombiang ke jing bom ihun nakaling jungi kum HWC te ha ka sautrik jong penai mi archar ponriu nakaling jungi kum ka seng ila file ka RTI bagin yo ikikot isla ban pensisya ya ke jinglong jingman bat ka jing pentrei ya kan ke Surok te ka khat sau trik jong banai mi rachar phun riu ngi yo ya kikot isla ki ba pensisya te ka estimate amount jong ne Surok kalong Klur nru phulak te kidon hangni ki bangilap kat kum ki kot ki ba kidon ki jaka ki bombit bombiang te kane ka we ke banta kane ka edwork ka bala sanction am ta kane ki jing tre kalong shi phulak tam te haka jinglap ka jungi kum ke choisi ba kamdon kata ka edward ka jing ti khendau ha kane ka Surok te la shu siang bai kum tu kum ba kanong ti shu ila hangni ya kane ka resurfacing including rehabilitation of the damage payment at Mawlaingut-Lawmei te ha kane ka san kilometer jong ne ka Surok kidon ki banta ki ba hadu unru tli ki haban Kynroh lightly gidi retaining wall but lightly gidi bridge wall te hadin mengila yo ini kikot kisla na kaling jungi kum seng ila jurip te ngila tanggawi ka Kynroh kadon te shushu kadon kene ki artli ki bok order te tang uju padu kontraktor bayo bantrei te hadu 1000 meter na ka banta ka surface drain ka jingti na la te nrei haba na kaling jungi kum HWC ngila bana du basdang jungi Surok hadu bakut jungi Surok kamdon wat tang si jaka kata ka batti na la Pat susu kidon ki kontraktor ki bala pendap ya kijing siang rong gojong ki te henry hai ni ki side bombs haga chaka bakin the do khundau ki the penbanda ki tu ki rong ki bakho ya tu ko Surok kaba rim te nakaling gojong ki kumga chwisi ding circle ni dawa mardor ya ko office PWD ba kan ai jing penshai hangi kum ga seng kat kum kini ki kot kisla ki ba ni layo kat kum RTI ki bangi layo ba kidon shibun ki aka kijing bom shai bat kijing bom trei te nakaling jungi kum HWC idawa mardor ya ka office ba kan ai jing shai hangi kum HWC